Salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Oh, sambung. Lagu. Dia. Ah. Terima kasih diucapkan kepada Guru Bitayo Abuya yang telah menyerahkan santunan hari yatim. Acara selanjutnya yaitu kasidah